hadaran sabitim masa yang nabi keinsan tip jam tip saat meriba nikmat gedanya rasa selawat salam ke Nabi Muhammad takkan belegar wahai saudara tema olehnya keangan sahabat bedua sahabat Bandung ulama penghormatan yang pon-pontan wahai erakan kepada pimpinan di dalam desa kebetulan wahai erakan di alurangan jaita baca tanya doa basiro Tuhan bertahap pikiran jaita baca tacawi kena gede harakan baju-baju harakan tamu pemakna ni bauranyo rame hanaban nyampat pandang cilur darah jenek kalan wahai erakan nyampan batangan HP beberaya betul di langit manyang bintang ambo cahaya lupa kena udonya watelun kalan yang jaga kado tetah wahai saudara ya betul megandi bayun gemungkan jalur tak meatur to jalan raya memang betul yang jaga kado wahai tengku tahu lagoina Demaram bine otak perhati darah yang dari luar biasa betul nyan iman ape dengan ditalfi can jadi grogi cai dah baca bukan tantayang takalan bak siren unjih kageten wahai saudara betul nyempat yang bereh bang kameramen cukup dan keren bang Fadil muda baju tak pegang habalam karang lam persatuan di dalam desa kali lonjak gede bunuh belakang rame hanaban urang kerja nah cilon kalan bunuh bang Husin wahai erakan bak gerapingan jumon lagoina hana gejak fikir kelecet tangan asai persatuan tetap gejaga tapi yang menorakan lih darah pingan lain tamita karena dino pelera pingan takut balun tuan di jahana nah cilam dilikun abang damdami wahai erakan yang tukang panggang muluh beberaya kali lun kadan hayu hanaban hanagu open harakan situasi kerja menyodaja upaya pelawi benata ini udayah muda bila nantala di dalam rawi sepenuh hati ma'ahlun pintar